ማነ የትኛው ነህ አረቡ ነው ወይስ ኢትዮጵያ ደላላ ነው የመታኝ አንተ በህልኩት በህየን قلت بهني تبلك جوا لعبه بتولج እንደነ ያለው አንቺ እዛው ዲሽ ላይ ተተክለሽ አይደል እንደምትዩ እስቲ እንኳን ተርጉሚ አረኔ አረብኛ ቁጣሹ ይጠፋብኛል አለ እዚህ አህላም አለኝ ቢሽቱ ምናምን ብሎ ብቻ ነው ማቀው በስመ አብ አንቺ ተነጥቀሽ የለ እንዴ በአረብኛ ቀኔ መዝረፍ እኮ ነው ይቀርሽ እሰይ ይበላችሁ እሱ ያላችሁ ምንድነው አሁኑኑ ከቤተሰባችሁ ገንዘብ አስልኩ አለበለዛ ኩላሊታችሁን አውጥቼ የሰካራም ቁርስ ነው ማረግላችሁ አበሻም ደላላ ያለ እንዴ አማርኛም ይችላል አረቦግብን እኮ አረብናት ምን አለበት ለኛም ብታዝንልን በልብላየ አድጉልህ በየ ድም አድግልህ በ አፍላም እንደሄ ሬሶዬ ምንድነው የሚለው አረ ምንድነው የሚለው አንቺ አንድ ነገር በይ ወይኔ ሴታፕ ቦቴት ነው ማቆያልኩኝ ነበር በቃ ሊሰይፉን ወንድ ካውን እጅ በእጅ እኔ ስለማልወድ ነው በይልኝ በቃ እና እሺ ቆይ ስደቱ ይቅርብን ነው የምትሉት ኧረ ይቅርብን እልበየ እንዲህ ለበደህ በኦ አንተ አረብ ግን እንዲህ እንዳስደነገጥከን ነዳጅ አልቆ ያንተን መጨረሻ በስክሪን ያሳየንሽ አስተቀላይ ለራብ እንደዚህ ቢየተኛ ሰነ እኙ ቡልቸሰ Mati juga. Oh my god. Gol. Anatol. जन्नत في عذاب بيتا جنة कैसे माल तुझे Quran तुझे कुरान है Kodi afurduri kormani kambarana kuda lamani nukufisu ya damalani baiste vidus dibalamani ojechuf kopidani numarachuv ya denafsu imaranu larki imaranu Ya mume ganyo fincan naga biaka muabbaq ya tinta Oh shit Abdullah ganyo nin biqawan ugu qarade musika be baadiyatti manatti fincan tanini alumatti muqafitu si jalatti hunda udani fi jinni udantani amma mos mana malelal alaf fincanu ninjirtu anga mana daynu chaljidem mume ganya mo obsafita dena otare akaumana mala dafa magala kana dabatte qarara fincanu ra daibani bitate ka daimatti fetu fincante fetu ichisan lagani khamutu rasal parala naman salpisin gabaru madars mume ganya sawanne difra gabdutun ko peda mo khasida Mojetiya to ko pero magalang kare. No. Wani pedenin de mama sigal chat. Ajawa. Wai na kakaitik kasi mo tanong ka bunde mani. Hap. Malif ne am pyara ka. Abo Abdullah namli bishanta ko be ko Allah kaisan kana ni jira. Malif berbat diala ka. كل شيء خنقلات غياتو جيركانا بشاني خيسانا دولي أنا فودو وان بربادين كنافي أنا فوشات إنجتنا تي نما وفشو داكو بيكو مالي نما بشان داكو بيكو نگره خنقلاتا سلادا بچو جيرا موديا مجيرا نقر سيلتا شرشيرين جاني لكي دا بچو تنجرو برانو جيرا أتخباجات خيساتو أتسو خنقلاتا غيسينا خنقلاتا غيسين تولي ودانتاو در نامسا خيف قدر Malika ujumar ketika taram ufyacha kagammaddan angalewan Laki kasibiti saibariya awani nagammachiise hojii harkachuu caala namni likii raafuudhu na amaneen akka nun nagammachiise laal koongira baga gammadde dube Nanawe na hawisiisa nanawe na hawisiisa foonuma lukkuu tana nyaachuun na hawwisiisa ankarshiin qabu humna dhabuun na gaddisiisa takka zayiti takka barbarre na duchisiisa maalo shunkurtii fi qimamii gadi nuu dhiisa ማማን አናዘዝናቸው ግን ምን ነው ባላናዘዝናቸው
ኢማማን አናዝዝንላቸው ግን ምን ነው ባናነዝን ሴት ልጅ ቡና ቁይ ከተባለች ወንድ ልጅ ምን ይባላል? ቡና ቁላ ነው ቁይ ነው ማለት እንጃ። ኢትዮጵያ በውሃ ሙላት ተጥለቀለቀሽ ብል ኢትዮጵያ በውሃ ሙላት ተልጠቀጠቀች። አከቦቲን ጀዳኒቲ ኦላ ጀቹን ከፈና ቡላኒቲ ገባው nama jabana kanaaf garuu ollaan kafana miti amma sooftiyyuu hin ga'u. Dhamdhama ollaa isaan beeku eebichaa ta'u damma feesbuukiif tiiktookidha ollaan nama yeroo amma. Waan maxxanfame ilaaluuf galgalaa fi ganama inni ollaa inni labu taajjabumaaf gaafadhu bilbila wasiila isaaf kan adaadaa isaan qabu. Jasanii goota yootu kalooleessa golaachuu beeku maatutu kanii tola nuuraa eegu. Dhugaa dubbachuudhaaf nyaanni mana keessanii hedduu namatti tola yaa habiibtii galbii. Okay, hedduu galatoomi. Yaa habiibtii galbii si fuudhaanatti hin heerumtuuyyu. Waan ansiin jedhe yoo waadaan aseente sitti hin heeruma rakkoo takkan qabu. Maali natti himimee waadaa siif seena ammuma natti himi. Waan biraa osoo hin taane yoo kana fuutu taate anarratti ta biraa akka fuutu gonkumaan barbaadu. Kana taanaa waan salphaadha atummaan tiyyata imalee gonkumaayyuu ta biraa fuudhuu yaadu si booda. Waaw dhugaa dubbachuudhaaf ati dhiira ajaa'ibaati akkas taanaan ati goota jaalalaati ka. Dhugama keeti an akkasuma takka jaalannaan laman beeku onneen tiyya takkumaaf kennamte. Kasurreen dhiira gootee miti kasurriin dhiira gooti jechuun ka akkasii kana akkana taanaan borurraa jaarsa ergadhuuti warra kennatti na fuudhe. Hayyee waltaane yaa bareedati yaa ta mul'ii sonsaa. Garuu wanti naaf hin galin kana hundaanuma jaalatte moo erga na fuuteen booda maaliif ta biraan irratti hin fuune? Lakki waan biraatiifi miti ani as dura jaartii sadi qabaa yoo si afraffaa godhadhe achi booda amantiin kiyya naan hayyamu jecha maafi. Yaa afra ከኦሮሞ ህዝብ በላይ ከብዙ ብሔሮች ጋር በግለሰብ ሳይሆን በቡድን የተዋሃደ ህዝብ የለም። ምክንያቱም የቆየው የኦሮሞ ካልቸር ያልወለድከውን እንደራስህ ልጅ ማሳደግ የጉዲፈቻ ስርዓት ከገዳ ስርዓት ጋር አብሮ ይመጣል። ስለዚህ በኦሮሞ ካልቸር ውስጥ ይሄ ጉዲፈቻና የጋብቻ ልጅ ተብሎ በምንም ታምር አይለይም። ለይስሙላ ሳይሆን በተግባርም አይለይም። በተመሳሳይ መልኩ ከጉዲፈቻ ጋር አብሮ የሚሄድ የመድቻ ስርዓት የሚባል አላቸው። ይሄ አንድ ልጅ ወይም አንድ ምናምን ማሳደግ ሳይሆን እንዳለ አንድ ጎሳ እንዳለ አንድ አካባቢ በዚህ በአርሲ አካባቢ እንደሚደረገው ጡት ጠፍቶ ኦሮሞ ይሆናል። በዚህ መልኩ ኦሮሞ የሆነ ሲዳማ